Gospođo Fajon, u Makedoniji je ovih dana prekjuče ukapšeno 36 ljudi za upad u parlament 27. aprila. Između njih su i poslanici. Da li s ovim Makedonija ide ka nekom unutrašnjem pomirenju i stabilizaciji ili je to neki revanšizam ili put prema destabilizaciji zemlje? Kako vi na to gledate? Uvijek bih željela da to znači neki put ka pomirenju. Kad se sjećam prizore ispred nekoliko mjeseca u Makedoniji, u parlamentu, koji su bili šokantni. Ali sa druge strane, naravno, nisam u poziciji da komentiram što su napravili i pravosudni organi, jer to je naravno u njihovim rukama. Dakle, nadam se da svi ti slučaji naravno imaju neki epilog i da što brzo je moguće i građani vide da se nešto ozbiljno za bolji život dešava iza njih. Dakle, sve što se dešavalo natrag u parlamentu, ti sukobi koji su bili, ti prizori, trebaju naravno imati neki epilog. Zbog toga ja se nadam da će i nova makedonska vlast i naravno pravosudni organi koji su pristojni, koji su nadležni za to da obave svoj posao ozbiljno i pošteno. Da se vratimo na odnose između Makedonije i Balkana i Evropske unije. Evropska komisija sprema strategiju za Balkan koju treba da prezentira u februaru. Mnogo se priča o toj strategiji, osobito na Balkanu. Da li to znači da se Balkan na velika vrata vraća u Evropsku uniju? Pa imam osjećaj da u posljednje vreme puno više razgovaramo u Zapadnom Balkanu, da postoji moment koji je pozitivan, da se vraća neko poverenje, a sa druge strane i savjest da trebamo više uraditi za sve zemlje Zapadnog Balkana. Komisar Han je već rekao da je taj moment danas bolji nego godinu i po natrag ili 2 godine. Komisija će za 2 godine završiti svoj mandat. Ja očekujem neke pozitivne korake. Strategija sljedeće godine će napraviti neki korak dalje, osobito kad su u pitanju Srbija, Crna Gora. Postoji neka mogućnost za datum ulaska, ako naravno ispune sve obaveze, a sa druge strane i za Makedoniju. Makedonija je zemlja kandidatka, ja očekujem da i tu skoro ćemo imati neki pozitivan moment i oko pitanja imena i da naravno i Makedonija što brzo i moguće počinje pregovore. Predsjednik komisije Jean-Claude Juncker je spomenuo te datume 2025. godina za Srbiju i Crnu Goru. To je sasvim neuobičajeno za predsjednika komisije i uopšte za evropske institucije da spominju datume. Zašto sada? Da, neobičajno i po mom mišljenju, jer uvijek nije dobro kad napraviš neko obećanje, ali možda drugi partner onda nije spreman i to je moguće. Ali verovatno pokušaj je tu da se da neku pozitivnu podršku zemaljama koje će biti spremne. Ja bih željela da to nije samo Srbija i Crna Gora, a da su sve nekako u procesu koja bi mogla ispuniti pregovore i ispuniti obaveze da bi ušla u Europsku uniju što brzo je moguće. Ako će to biti za, ne znam, sljedećih 5-10 godina, u principu nije toliko bitan kraj datum, nego je bitan cijeli proces. Jer u procesu svih reformi, naravno, ja vjerujem iskreno, bolji je život. Kad imamo uvjete za neku zdravu ekonomiju, postoje bolje investicije. Dakle, otvaraju se radne mjesta, ljudi imaju neke mogućnosti za bolji život. Dakle, to su ti reforme koje su nužne za ulazak u Europsku uniju. Ja mislim da će, nadam se da će i u Makedoniji i nova vlast krenuti što brzo je moguće. Imamo neke dobre rezultate već prema po tom putu k Uniji.
Još jedno pitanje o toj strategiji o proširenju. Evropska komisija će to da prezentira, zatim zemlje članice moraju to da prihvate, zato što su one te koje treba da prihvate Balkan kao nove članice. Znate li vi koje zemlje, kome najviše smeta u Evropskoj uniji proširenje Balkana? Pa ja ne mislim da postoji država koji smeta proširenje na Zapadni Balkan, ali potrebni su nam neki pozitivni argumenti, rezultati, da se naravno stvari mijenjaju najbolje. Sigurno imali smo neku enlargement fatigue, dakle postojala neka negativna atmosfera Europske unije zbog svih kriza kroz koje smo prošli. Ali sa druge strane i Zapadni Balkan treba doneti neke rezultate, da stvarno imaju želju do ulaska u Europsku uniju. Ponekad osjećamo da i ljudi koji su na vlasti da im bolje odgovara neki status quo nego da bi što brže je moguće ušli u Uniju. Dakle, to je proces koji je bitan za jednu i za drugu stranu. Naravno, trebamo biti prijatelji, trebamo surađivati i ja mislim da na kraju ćemo imati koristi svi. Zbog toga želim da ćemo i u Europskoj uniji imati političari i vlasti koje će biti svjesne da je proširenje nužno, ne samo za mir i stabilitet, nego za bolji život svih ljudi, za bolju suradnju, osobito kad pogledamo sve velike izazove koji su oko nas. Ja sam uvjerena da ćemo lakše proći kroz njih ako živimo zajedno u nekoj veliki obitelji. Makedonija očekuje start pregovora iduće godine, u drugoj polovini 2018. godine. Da li su ta očekivanja opravdana prema vama? Da, ta očekivanja su opravdana. Ja ću učiniti sve sa kolegima i podržavati Makedoniju u tom procesu da bi otvarala pregovore. Znate sami da Makedonija već toliko godina je izgubila. U parlamentu smo često pozivali neka se već otvaraju poglavlja. Dakle, da sad je sigurno pozitivan moment da Makedonija, naravno, ja očekujem sljedeće godine počinje pregovore. Imam jedno delikatno pitanje. Da li Makedonija treba da promeni ime da bi postala članica Evropske unije? A to mislim da je pitanje za vaše političare, za ljudi, jer su oni ti koji će odlučiti i koji će živjeti sa time. Konačno, posljednje pitanje. Trojica vaših kolega, Ivo Weigl, Edvard Kukan i Knut Fleckenstein, spremaju sastanke s makedonskim partijama u kući Jean Moneta u Parizu. To je najavljeno kao sastanci na kojima treba da se uči politički dijalog i konsenzus. Da li to znači da parlament hoće da nauči Makedoniju kako se postiže konsenzus između političkih partija, zato što moramo da priznamo da mi nismo najjači u tom pogledu. I osobito sada kada na dnevni red dolazi spor sa Grčkom. Sigurno je tu pokušaj da se postiče bolji dijalog, da mogu svi razgovarati sa svima, da su i političari otvoreni za dijalog sa nasprotnu stranu i mi imamo često slične probleme. Nije to samo problem Makedonije, isto i postoje slični problemi u Europskoj uniji. Svaki tak pokušaj gdje se traži dijalog, gdje se razgovara iskreno, ja naravno pozdravljam i očekujem da će u toga, to nije pokušaj da se nauči političare da rade bolje, jer mislim da su svi političari svjesni što im je odgovornost, barem nadam se tako, pokušaj da razgovaraju zajedno i sa europsku stranu. Dakle, očekujem da će na kraju ovog procesa biti neki pozitivan rezultat za oboje strane, a osobito naravno za neki napredak Makedonije. Najljepša vam hvala. Hvala i vama.